Koro Alpha Condé. Koro. Mi sikki ɗi poaji ma ɗo. Na général Mamadi Doumbia wonda ƴettande poids he. Par ce que ɗi poaji ma ɗi ɗo heɗi yona 5 kilos. Si tawi ko général Mamadi Doumbia wonda ƴettande poids. Mais fuɗɗo kisan tornogol ma Allah. Parce que ayi gorko no dari warambu. Koro. Min paradis de la vérité wi. Walli ngo poids ma ɗo few. Parce que hare général Mamadi Doumbia o anni few uttagolon koro so utti ke mo yaay woni few mais yitata on few sa nani a posta a yita o yitata ki few o ni high school ela selu dalen jallo anni few uttagolon koro o yaay few harabe anni few uttagolon tigi no o yaay woni few et puis koro fop no andi ada way seppude few a seppay few a yaay normal few aɗa wadde vidéo kadi aɗa seppude kadi aɗa hollude aɗa wawi seppude au moins aɗa wadde vidéo hara ko goɗɗum yewtata mais are korono seppude koro jama wuɗaka ma few si lutti ko an arata ko pouvoir général Mamadi Doumbia immo non koro o oye jamais général yo mayi ko pouvoir ɗo no ɓuuri koro an ara ko pouvoir ɗo koro mijitede o wino on organisata élection few wo élection organisata ke few non koma waɗon 3e mandat waɗon 4e mandat koma mayo sectouré annexe si ɓerde mon nde ɓutta donc koro si tawi Allah ti on ɗon si tawi o poids ɗo fo ko fi général Mamadi Doumbia wo ko yo immo ko pouvoir ɗo non koro non si lutti ko non arata ko pouvoir ɗon non général Mamadi Doumbia yo mayi ɗon kisa yo mayi ɗon kisa parce que so wi ha hande laguire no satti maaro laguire no wattiri no natiri no yaltirni koro kan nadime ɗum ɗo fo koro kan sali organise gol élection pay ko yamen gel wara tan ma koro kan holli guinejo no wawi warede ni are fus yadata donc koro ɗum ɗon wallin poaje maɗen e seppugol mangol so koro organise no élection 2020 o organise no élection hande ni na tawayno mandat ela selu dalengo lanna woni ko deuxième mandat be woni wadde ni har ɗum lanna woni ni kamɓe kadi ɓe organise goɗɗo kadi ara mais koro wi o waɗata o organise ta fes ko pouvoir ɗon ko mayata kanko goɗɗo ko kadi ara jooɗo maya ɗon min miɗa mara hakkille min na hoore hande mi seppirta de min mi natirta e piiji waɗugol tumbay miɗa faala wadde ma ɗum haala tumbay miɗa faala haalde min jite moƴƴa si koro organise no élection 2020 hande a taweno ko ɗo wonno ɗe so on koro ɗo yalti laguine no waɗi ni no wattiri ni général Mamadi Doumbia no waɗiri no wattiri ni marɗo hakkila e goto jenditotako ɗon koro wallin poaji ɗen few wallin poaji ɗi few si tawi ko général Mamadi Doumbia wonda ƴettande poids ayi gorko no dari warambo a wi kon ɗo wonda ƴettande poids koro reste tranquille mais koro waɗe woni ɗi piiji ɗo fo fi tout memingol yimɓe makko ɓen yoɓe andu mo selli yoɓe andu mo aray mo arde winomo ko lawol ala ko min paradis de la vérité komi wiya lon koro organiser élection ji ɗi to ndaru par ce que hande ko pour le favorisa wonugol lamɗo laguine wiyomo organisata to ndaru ɗin piiji ɗo organiser élection ji ɗin koro on nanani few on militaire ɓe ɓen immi ɓe ƴetti responsabilité maɓɓe on ɓe waɗi coup d'état 1 million teguineɓe ɓen so jike tampere nde waɗi division naati fulɓe ɓe maninka ɗum soso fof jiiɓodiri Allah e onon koro o wi on organisata élection ji ɗi par ce que ila Seydou Dale Diallo on ɗon mérita laamugol laguine par ce que ko pullo na ɗum ɗon e piiji porte parta division ji ari so organise no élection 2020 nini a tawayno ila Seydou Dale Diallo ko deuxième mandat maɓɓe on ɗoni waddani kamɓe kadi ɓe lanna ɓe organise élection kala gañi ɗo woni maninkaji woni sosojo kamɓe kadi ɓe jonna on ɗon si kamɓe kadi ɓe wino ɓe organisata koma 3e mandat jama on immanoɓe mais wiɗon o koro on organisata élection ko ɗon mayo ton pouvoir on ɗon alors que laamu ko Allah okkata si Allah okkima waɗdoy donc koro wone tirki ɗon waɗe sport seppe ɗon jama on wuɗɗaka o few si tawi non ko général Mamadi Doumbia wonɗo ƴettande poids gorko dari ɗo warambo hare ɗon heɗa
hara ɗum ɗo minen meɗen jooɗi minen marɓe ɓen hakkil meɗen darde hiɗon heɗa. C'est paradis de la vérité et rien que la vérité et wassalam.